Moj grob. Evo, ja sve platila, a njega nema. Ali, gospođo, ja vam o tom nemam pojma. Obustavi se, Lidbu. Nema micanja. Ni pedalj dalje. Nismo ni mislili. Nemate vi pojma na kog ste se namirili. Koji najam, Marta? Taj novac je namijenjen za popravak krova. Joj, koliko dugo već popravljaš tu glupu vikendicu. Ovo je sad važnije. Jel možemo mi sad, molim vas, odvest pokojnicu? Ne možete. Kuda je vodiš, u šetnju? I ne prekidajte me. Kaj ne vidite da se svađam s mužem? Marta, vidi. Jako lepo. Gospodična više ne zna ni pozdravit. Sram te bilo. Evo, tu vam sve piše. Ko je vlasnik nekretnine, po kojem nasljednom pravu, kojih sve stanova. Ajde, volim vas, nemojte sad još i vi s nasljednim pravami. To mi smo malo sad u gužvi i mi bi stvarno trebali polako ići, pa. Nikam vi ne idete. Vi budete vi svjedoci u ovom slučaju. Očito ga i ne mrete. Prek cijelog hodnika je trosjed. A useljavanje je stopirano do daljnjeg. Molim, niš nije stopirano. Željko, odi tamo i reci im lepo... Željko ne ide nikam, da se nisi maknuo odavde. Šuti. U redu. Zovem policiju. Zovi, to ti je najpametnije kad bi danas napravila. Nek institucije rade svoj posao. Nek vide kriminal na dijelu. Ti, sve to poslikaj i zapiši. Nek i tebe i ovog tog kriminalca vode u Remetinec. A znaš šta? Pa ne moraš ti. Ja vam ih sam zvala. Gdje vam je telefon? Nemamo kućni telefon. Nemate telefon? Ne, nemamo, prodao sam ga za drogu. Irena, Davor Bubalo iz DB grupe nekretnina opet. Da. Ovako. Normalan. Tomi! Da? Pa di mi je... Zašto si maknuo sve stvari iz kupaone? Di mi je Telka? Di je Daljinski? Di mi je komp? Zovi policiju odmah. Evo, rješenje o denacionalizaciji u kojem crno na bijelo piše da se predmetni stan nakon smrti ovdje prisutne Ruže vraća meni. I mene je njegova supruga unajmila da iznajmim taj stan, podnijela dokumentaciju i ja sam stan iznajmio gospođi Marti. Evo ugovor. A to kaj on i njegova žena ne razgovaraju, ja nisam niš kriva za to. Ako treba, ja bom išla na sud u Strasbourg. Ja bom išla na novu... Tišina! Druge... Da se treba tako baš delati? Da. Za početak, da vas obavijestim da se sve snima ovom kamerom. Kamerom? Da. Zakaj? Zbog usklađivanja zakona sa Europskom unijom i svekolikog poboljšanja naše usluge, moram vas obavijestiti da su u sklopu testne faze svi policijski timovi opremljeni ovakvim kamerama koje snimaju svaku intervenciju. A to znači onda da to sad neko gleda? Da. Ko gleda? Pa ne znate ljude. Ko? Nadležne institucije, ne? A zakaj mi to niste odmah rekli? Dobar dan. Dobar dan. Ne vi, oni. Poštovani sude i nadležne institucije pravne države, moje ime je Franjo Plemeniti Čaljkušić i vlasnik sam spornog stana. Ali nije jedini, znate, dobar dan. Dobar dan. Ja sam Marta Belanić. Ma daj, pa ne buš se to ti petala u moje izlaganje, kad ja zavrćem, onda buš ti. Pa zakaj baš ti moraš prvi uvijek? A zato kaj se ja prvi sjetil? Naime kaj, ja ovdje imam dokaze da sam vlasnik stana na drugom katu. Koji je iznajmljen meni, evo pogledajte, sve legalno po zakonu, preko firme ovog dotičnog gospodina Davora. Davor, daj do Tinder, pa kaj ne? Moju su familiju izrabljivali svi režimi i razbojnici svake fele, jel vi znate da ja u ovoj kući gore na drugom katu, sa salonu, kristalni luster, pod kojim je sedel Judavit Gaj? Ne znam čovjeka. Zapisujem. Ja predlažem da odemo sad svi gore, pogledati. Šta vam, ne idemo nikud? A zakaj ne bi poslikali? Pa li vam teško tih par koraka? Pa kad već spominjem luster u kameru, ne? Svi normalno. Ja da snimam lustere okolo. Znate vi ko smo mi? Znam, ali
A neka ona pobjedi, pod kakvim terorom ja živim. Šta se dereš ko da te kolju? Dobar dan. Evo je, nju uhapsite. Ona je šefica cijele ove mafije. Ona je u dosluhu s ovim tu žigolom uzela moj stan i dala ga njoj. I njenom niškoristi sinu. Ako još jedan potvoriš tak neke za mog sina, zadavila bu te. Prekini, gotovo, isprazni, gotovo. Mir. Dosta, nema više po evropski. Idemo dokumente svi. Osobne, vozačke, dvosobne, ko šta ima, sunce vam poljubim. Ajde! Slavko, smiri se. Smiren sam. Ovako. Ja predlažem da krenemo ispočetka. Sve? Od pola. Dakle, vi ste... Ja, njegova zakonita supruga i prema tom istom zakonu suvlasnica stana. Mi nismo u braku. Naš brak je gotov. On ne postoji. Tehnički postoji. Ne postoji. A znaš od kad ne postoji? Od onog momenta kad sam te in flagranti zateknul u skladištu za kajake s čuvarom plaže po sebi. Ding bili zoj. Ma to s čuvarom plaže, to je on malo doda, znate. Ma nego kaj je bil? Pa iznajmila mi je ležalište. Onda... Nije on bio neko drugi. Neko drugi? Znači on nije bil jedini. Znači bilo je... Jo! Dobro, smirite se ljudi, nemojte tu sad pred ljudima, pred sve mir. Oprostite, meni ne smeta. Da. Ti šuti. Ajde, nije mu ništa. Bez obzira na ovaj njegov ispad, ja predlažem da mi nastavimo. Dakle, nas dvoje smo u braku još uvijek, jer smo mi u fazi mirenja, tako? Kakvog mirenja? Oberflundra jedna. Mjesecima se nije pojavljivala na sudu. Ja ko budala dolazim i ne mogu se rasiti. Još me država tera na mirenje. Da sam neki šmrkljivec. A zakaj? Evo, vi ste država. Ja vas pitam. Zakaj? I vas isto. Pitam vas, gospodin. A, zakaj? Smirite se, kao prvo. Zakaj? Kao drugo, hrvatska policija nije zadužena za te rasne i... bračne zakone. Ste vi oženjeni? To, da li sam ja oženjen ili nisam, nema nikakve veze s ovim slučajem. Je, oženjen je, ima prst na ruci. Odlično. Kak bi vama bilo da ste vi zatekli svoju ženu u skladištu za čamce s nekim čuvarom plaže, iznajmljivačem ležaljki, kazdam, ili s nekim konobarom? Je, pa da, brak mater, pa da, konobar je bil. Konobar! Šef sale. Zagreb 100 prijem. To je naše, reci da dolazimo. Dolazimo prijem. Mi moramo ići, gospodo, hitno na intervenciju. Bilo nam je drago. Znači, pa nemojte nas tako staviti, ništa nismo rešili. Sve smo mi riješili, sve. Dok ste vi u braku, gospođa ima pravo na stan isto kao i vi. I slučaj je riješen. A to znači da moj Kruno može u stan? Znači da, ajde, idemo, Ivane, bavit se normalnim ljudima, provalnicima, lopovima, ne budala, pa ajde, Željka! Pa ka sve to pismo govori? Željko, idemo! Idemo. Ni prema mrtvoj ruži nemaš respekta. I da policajac mi umre od smijeha i onda me još obavijesti da me gospođa mama preselila. Pa, mogla si me bar nazvat. Ja joj to od početka govorim. Ti šuti. U redu. Tomislava moja, ja znam mog Krunu, on je dobar ko kruh, sunče, momino, ali je isti otac. Nije od akcije, sjedi drvo na drvo. Zato mi žene... Preselili ste nas bez pitanja. Gle, budem ti sve poslije objasnila. Može? Kruno, mama ti je napravila pohance i pileću juhicu. S noklicama? Naravno. Zna mama kaj dete najviše voli. Kruno, Što? pa neš valjda sad jest? Zašto ne? Čuj, zašto? Noklice. Stvarno su ti odlični. Stvarno, ne, mama, mogla si bar nazvat. Pa gle, to se sam tak dogodilo, ne? Stvorila se situacija koju je trebalo iskoristiti. Tomislava, draga, pa tak će nam biti praktičnije, lakše. Mislim, ti si onak cijeli dan na poslu, ne? Nemaš vremena ni za usisat, ni za obrisat prašinu. Da vi hoćete reći da je kod nas prljavo? Ne, Bože, sačuvaj, ni slučajno. Samo hoću reći da vam ja sad stalno bila onak pri ruci. Za
Spremat, za skuhat ručak. Dobro, to je lijepo. To je. To si sad krivo rekao. Eto ništa. Joj, još kad dođu deca, joj. Kakva djeca, pa mi nikad o djeci nismo ni pričali, čuj djeca. Da, pa morali bi, ne? Morali bi malo razgovarati o deci, ne? Mislim, ne bi se ja htjela mešati, to je ipak vaša stvar, ali... Draga, pa ti si na pragu 30, ne? A decu treba imati onak dok si u snazi, jel tak? No dobro, evo ja sam se tu sad raspričala, koji uvek, a vi tu stojite i gledate me. Ajde, lepo, sednite se, pojedite ručak dok se ne hladi. Ajde, sigurno ste umorni od puta, a poslije bum vam pokazala vaš stan. Krasan je, bilo bu nam svima tak lepo. Gle, na oklice. Evo, ključ. I puno vam hvala kad ste tak brzo došli. Ništa, hvala vam. Doviđenja. Bog. Čujte, ako vas neko po putu nekaj pita, slobodno im recite gdje ste bili i kaj ste radili. Ok. Ja sam sve vaše stvari lepo stavila u dnevni boravak, pa i vi onda to možete raspremiti kad god hoćete. A trebalo bi malo i proluftat, no? To možemo nas dve sutra. Evo nas. Kaj je sad? To uopće taj ključ. Pa je, malo prije sam zaključala. Boga mi nije. Kak sad ne ide? Bog, susjedi, pa kaj je bilo, nemrete nutra? Kaj si napravila? Ja? Niš. Sam bravu promenila. Mama, sad mi te je dosta, znaš? Franjo! Franjo! Otvaraj vrata, daj mi ključ! Imamo sve stvari unutra. Znam, Pa šta ćemo sad? to ne znam.